نبي من غريب حسه هفسروك تبقى جواكا ديمقراطيك تبدمي نا جبو يكيتيا وياك ريزيا مالا كورت تبي برسيجي جرينجا مهمة ودعيني وقتي دجي بخاجي برسجريكا دوي برسجريك بيتشارة سركرن هرم تم جبو برسجريكا جالي كورت دا أصلا چار ولاتا ده ام تکوشین دکن گو پرس وره چاره سر کرن به دولت انگول سر آخا کرسان داگر کریه چی دکن اجبو مافی گلی کرد چی به دوی چارچوبه ده خبات اگی کرده ده چار پرچه کرسان ده بینابر تکرن و گلی کرد بخواجی ده شورش اگی مزن ده نه تنی روجاوات شورش ده نه تنی باکور باشور روجلات her çar perçe kursani be salane û bi dehê salane di nava şoreşekî mezin dene. Armanc ew e gu bigêjin azadiya xwe, azadiya bi rûmet, bi keramet jiyan bikin. Lê di milekî de ev tekoşîn dewam dike. Çinki şoreş e. Lê di milê dîtir de asta hundur. Yani hundur çıkası hunduri kurda çıkası embejin hakkumi serhef giriye be teybet de ali siyasi de ne de ali civaki de civaka kurd hamu hakkumi serhef giriye de be destek o ali karegi mezij bu hevdike o berxudan el kuderi hebe beri geli kurd civaka kurd beri xabuy berxudani de ve berxudani destek dike لی جوی زیادتر جی یک ریزی پیوسته یکی تا نتوی پیوسته و کرجی ببنه یک عالی سیاسی ده وک عالی جواکی ده چه وقت کرنه یک سیاسی ده جم خواب کنه یک چنگی اف دخواسته اگر گو اف یک ریزی تنه به امی پر آستانگیا جی جیان بکن امی پر yani per rastı tangasiya verin. Ve yani Kürt tangav bibin. Yani eguma tangav dikin ne tane devletin dagir kerin belki devletin piştvan cihabin yani. Hicata wan, bahana wan işte bu ne yakin Kürt ne yakin jbu viji dijminek walata gi dagir kerdi ama ilişe geçedi ki walatin derbe civaki nav devleti, sazi nav devleti hamu beydenk diminin. Çima beydenk diminin? Çünkü beji istiglal dikin. Dibijin Kürt ne yakı? O ailiyeki Kurdaya dibiba. Heger Rojava bel, Başur bel, Bakur bel, Rojalat bel, aynen şevaz be kartin. Li ev şevazi ku tep kar aninci şevazeki siyaset hember irada gelik Kürt tekirin yani. İstiglal dikin. Vake persent. Ama ne bilin ku ma civaka Kürt gibi yakı? Dibinin. Ma ne bilin gelek Kürt tek uşindike dibinin. Le tane bahane gu Kürt ne bineyek lember beji bedenge xan nişan dedin. Evcil zora me hamiya diçe. Le zora me hamu Kürda diçe. Tek uşinek heye, berxudan heye, berdelin mezin heye. Komkoji çedibin. Qarkirin çedibe. Sücin şert çedibe. Avaya numune devleta Türk be dehi salane erişin heri hovane lemberme bekdine. Ve se parça Kurdistan ji dagir kiriye. Rojava, em bejin qismek jî, Başûr qismek jî, Bakur tevde û hên jî hewildanê xwe mezinin gelê Kürt qir bike. Aj bo vê jî yani em pêwîstiya me tim di Kuderê de em va hicetên van dijmina bi dawî bikin yani bahana wan bi dawî bikin yani. Bila vê siyaseta qirê ji beremberî me bikarînin yani. Bo vê jî em gereke pêwîstiya yek rêze mala Kürt çêbibe, yekîtî çêbibe. Tek uşinek dibe astê de heye. Ama ne ji îro de heye. Ji zû de heye. O belki ömrê wê jî bi dehê salan he yani. O bi sedê sala jî belki dirêjide. Yani tüm aliyek hewildan dike. Aliyên dîtir hewildan nakin ji bo yekîtiyê. Ev jî pirsgirêk e yani. Çima aliyek hewil dide gu yek rêzeya mala Kürt çêbe, aliyek jî xemsar nêzik dibe. O sanki gu pêwîstiya yekîtiyê nabîne. O yekîtî çêbibe yani bu ne tutuştu yani. Ne? Tersi be em dibêjin gerek hemû alî bi berpirsiyartiye mezin
نزیکی به هولدانا جبو یکتیا و یک ریزه مالا کرد ببن گو ام جی کانبن یعنی دبیده خابک نیک و ام پی کانبن دولت داگرکر مواجهه بکن پی سیاست بکن پی ما پی گلی خواب بگرن یعنی پی ما پی مسوکر بکن و ده اصلا نف دولتی دیجی هلوست بیک به موقف یک به خطاب ما سیاسی یک به اراده ما بیک به همو ملادجی يعني. تشني مهم جرينجن يعني.